Iki kibanza kiri hagati y'izindi nzu, ahantu mu miturire, ahantu heza. Izi ni inzu z'abaturanyi mu muhanda, ni ahantu heza cyane rwose. Ikibanza ni iki, guturuka aha kugera hariya hepfo, utambika ukagaruka hano hagati y'izi nzu. Uyu ni umuhanda gikoraho, gifite ubuso 555 metero kare, 555. Amafaranga makeya, miliyoni 15 ni imitasiyo, ibyangombwa byose birahari. Ahantu heza nk'uko mubibona, ni muri byo, nyuma ya kaburimbo gatoya cyangwa kirahari. Miliyoni 15, imitasiyo, ubuso metero kare 555.